Vulkan izdavaštvo predstavlja vam knjigu koja nosi naziv Crni lotos. Ubistvo u Moneovom vrtu, izgubljeno remek delo, one znaju tajnu. U selu su živele 3 žene, prva je bila podla, druga lažljiva, treća sebična. Selo se zvalo Živerni, toliko poznato da ljudi prelaze pola sveta samo da bi se prošetali njime. Treća, najmlađa, je tražila oca, negde drugde. Druga je tražila ljubav, prva, najstarija, znala je po nešto od druge dve. Shvatili ste, bile su sasvim različite. Ipak sve 3 sanjale su da odu. Za njih je Živerni bio veliki i lepi vrt, ali sa rešetkama. Fata Morgana, slika koju je nemoguće izvući iz rama. Detaljnije ćete saznati ukoliko se kandidujete danas za dobijanje ove knjige. Pišite nam na Facebook stranicu Nedeljno popodne TV As. Ukoliko budete dovoljno brzi, očekuje vas nagrada iz Vulkana. Vulkanova izdanja možete pronaći u njihovoj knjižari koja se nalazi u Roda centru na 1. spratu.